тамошобинони гиромӣ, айни ҳол мо дар шаҳри зебоманзари Норак қарор дорем ва ин ҷо барои инъикоси мусобиқаи байналмилалӣ оид ба волейбол миёни дастаҳои ду кишвар Тоҷикистон ва Русия ташриф овардаем. пайгири рақобатҳо мешавем ва аз лаҳзаҳои гарму эҳсосбарангези мусобиқа шуморо бохабар мегардонем. моро ҳамроҳ бошед ва аз ҷараёни ин мусобиқа бохабар гардед. дар шаҳри Норак, ки бо манзараҳои дилфиреб ва меҳмоннавозии мардумаш машҳур аст, мусобиқаи байналмилалии волейбол миёни дастаҳои Тоҷикистону Русия баргузор гардид. ин чорабинии варзишӣ на танҳо як рақобати варзишӣ, балки рамзи дӯстиву ҳамкорӣ миёни ду халқи бародар тоҷикону русҳо буд. Я хотел бы в очередной раз всех поздравить с праздником 4 октября, день запуска первого искусственного спутника Земли, а также наше мероприятие приурочено к 34-й годовщине независимости Республики Таджикистан. Данное мероприятие в очередной раз отражает ту близость наших народов, которая свойственна всем, кто здесь сейчас присутствует. Напоминаю еще раз, что последний визит президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и встреча его с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном показали, что наше совместное взаимодействие не только история, но и яркое, доброе будущее. Поэтому это большая честь для нас, что команды как из Российской Федерации, так и команды из Республики Таджикистан участвуют в данном потрясающем соревновании. Надеемся на дальнейшую возможность развития и не только в плане волейбола, а также в плане других видов спорта и других деятельностей. баргузор шавид чунин мусобиқаҳоро ки рақобатҳои дӯстона миёни дастаҳои Федератсияи Русия ба ҳисоб меравад, чӣ гуна шаҳр мекунед? беҳтарин мешавад ва хуб мешавад ки ҳамин хел чорабиниҳо ҳамин хел мусобиқаҳои варзишӣ дар сатҳи гуногун баргузор мешавад, яъне ки дар дигар ҳамин мусобиқаҳо баргузор мешуд, чунки сатҳи дӯстии байналмилалиро, сатҳи дӯстии мо ҷавононро зиёдтар мекард ва ин ҳама далолат аз он медиҳад ки мо дар ватани тинҷу ором ва осоишта зиндагонӣ дорем. роҳбаре дорем бо номи пешвои муаззами миллат асосидори суди ваҳдати миллӣ ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки доимо дар паси сиёсати хирадмандонаи худ ҷавононро дастгирӣ мекунанд ва варзишро дар мақоми аввал мегузоранд ва такя ба ҷавонон карданд. ва мо ҷавонон ки имрӯз дар чунин мусобиқаҳо иштирок менамоем ва ифтихор ҳам дорем, пеш аз ҳама миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат расонида ҳастем барои чунин шароитое ки барои мо муҳайё сохтанд. дар мусобиқа 8 даста аз ҷумла дастаи шаҳри Норак, нерӯгоҳи барқии оби Норак, нерӯгоҳи барқии оби Бойғозӣ, пули сангин, шӯъбаи кумитаи давлатии амнияти миллӣ дар шаҳри Норак, литсеи рақами 83 Русия дар Тоҷикистон, сарҳадчиёни Русия ва кайҳонавардони Русия иштирок доштанд. мақсад аз баргузории ин мусобиқа таҳкими дӯстӣ, ҳамкории ҷавонон ва рушди варзиши солим миёни кишварҳои дӯст мебошад. خیلی که ما شاهد شدیم مسابقه امروزه خیلی در سطح عالی گذشته شده است. دسته ها هم از فدراسیون روسیه و هم از جمهوری تاجیکستان اشتراکی فعالانه نشان داده ایستادند و هر دسته کوشش کرده ایستاده است که یک بازی خوب، یک نتیجه خوب نشان دهد. مسابقه با رقابت‌های مقدماتی آغاز یافت و همه ورزشکاران کوشش کردند که سهم خود را در غالبیت دسته گذاشته باشند. مخلصان هم برای دستگیری دسته‌شان در این مسابقه حضور داشتند. از آن جمله مخلصان از دسته‌های فدراسیون روسیه هم بازیگرانشان را دستگیری می‌کردند. Здравствуйте, меня зовут Татьяна, приехала с командой ГПС в качестве поддержки команды болельщиков.
Соревнования очень насыщенные, напряженные и интересные. Много команд, все хорошо подготовлены, но болеем, конечно, за наших. سپس مراسم کشوده‌شوی مسابقه با اشتراک نمایندگان مقامات محلی و مهمانان از فدراسیای روسیه برگزار شد. مسئولین برگزاری این مسابقه را در سطح بلند ارزیابی نموده و نقشه گرفتند که چنین چهاربینی‌های ورزشی من بعد نیز ادامه خواهد یافت و دوستی را میان جوانان دو کشور باز هم قوی‌تر باید کرد. خیلی که شما شاهدید در مؤسسه ما در بازی ورزشی مکتب میانه مؤسسه 28 بازی و آخرای والیبال در سطح بلند رفته ایستاده است. در این واقعه بیشتر از 11 دسته به هم قوا آزمایده هستند. باید رو به ورزش آورده مشق کرده شان و شرف تاجیک را تاجیکستان را در ولایت ها در بیرون از ولایت ها بیرق تاجیکستان را باید ما بلند برداریم. ورزش نه تنها میدان رقابت بلکه مکتب دوستی و همدیگر فهمی است. همین طور رقابت ها میان دسته ها ادامه یافت. هر دسته برای راه یافتن به مرحله های بعدی با تمام نیرو تلاش میکرد. بازیگران با مهارت بلند، همبستگی و روح ورزشی هر نقطه میدان را به میدان زحمت تبدیل داده بودند. همین حال دسته ما به مرحله نیم نهایی انجام راحت گرفتند و امید آن را داریم که دسته ما در مرحله فینالی وام خورد و یکی از جاهای نمایی را اشغال می‌نماید. خب آمادگی ها برای این مسابقه چقدر وقت بود؟ آمادگی ها خیلی طولانی بودند. خیلی بچه‌ها مهنت کردند، مشق تمرین کردند و باوری هم داریم که یکی از جاهای نمایی اشغال می‌نماید. خب اگر دسته شما غالب نآید رو افتاده نمیشه؟ نه، غالب میدان از دلیل است. همون اشتراک کردن خود غالبیت است برای ما، چون که در دوره نیم نهایی علاقه ما اشتراک داریم خود یک موفقیت است. سپس رقابت‌های نیم نهایی آغاز یافت. در این مرحله دسته شهر نورک و دسته پل سنگین توانستند که با شکست دادن رقیبان به فینال راه یابند. همراه سرمربی خود صادق زاده دوران طول یک ماه می‌شود تمرین‌های پای در پای داشتیم. این حال در مرحله نیم نهایی بازی قرار داریم. کوشش می‌نماییم تا به فینال رفته سزاوار جای اول گردیم. فینال مسابقه اوج هیجان، اراده و نیروی ورزشکاران بود. در این مرحله دو دسته پراقتدار
дастаи шаҳри нӯрак ва пули сангин барои дарёфти ҷоми мусобиқа ба майдон баромаданд. бозӣ пуршиддат ва зебо сурат гирифт. ҳар як зарба аз ҷонибдорон ва мухлисон садои ташвиқу эҳсосоти гармро ба миён меовард. пас аз 5 даври мубориза бо ҳисоби 3-2 дастаи шаҳри нӯрак ғолибиятро ба даст овард. ин пирӯзӣ натиҷаи меҳнат, ҳамбастагӣ ва рӯҳияи варзишии ҳақиқӣ буд. дастаҳои пули сангин ва нерӯгоҳи барқии оби нӯрак низ бо бозии зебо ва сатҳи баланди омодагӣ ба тарзи шоиста ҷойҳои дуюм ва сеюмро соҳиб шуданд. имрӯз мо дар ин мусобиқа бо 3 даста қовозномӣ намудем ва ҷои аввалро ишғол намудем. мо ҳаракат менамоем ки дар бозиҳои байналмилал ва дар бозиҳои берун аз ҷумҳуриявӣ иштирок кунем ва ҷои аввалро сазовор шавем. бигзор ҳамин қисм мусобиқаҳо дар сатҳи ҳолӣ бисёртар баргузор шавад, то ин ки ҷавонҳо ба варзиш зиёдтар машғул шаванд. дӯстӣ ва байни миллатҳо, дӯстӣ байни давлатҳо зиёдтар бошад. дар анҷоми мусобиқа маросими ҷоизасупорӣ баргузор гардид. аз ҷониби ташкилкунандагони мусобиқа ба ғолибон диплому медал ва ҷом тақдим карда шуд. ин лаҳзаҳо на танҳо хотираи зебои мусобиқа, балки далели рушду пешрафти варзиши волейбол дар сатҳи шаҳру ноҳияҳои кишвар аст. мусобиқае ки имрӯз мо ташкил кардем, фикр мекунам дар сатҳи хеле олӣ гузашт ва он ҳама дастаҳое ки имрӯз иштирок карданд хело натиҷаҳои хуб нишон доданд ва ду дастае ки дар рақобати финалӣ иштирок карданд, ин дастаҳои шаҳри нӯрак ва дастаи пули сангин бисёр ҳам бозии хуб нишон доданд ки дастаи нӯрак ҷои аввалро сазовор гардид. ман фикр мекунам ки дар оянда мо кӯшишҳое мекунем ки боз ҳам ҳамихел мусобиқаҳоро ташкил кунем, роҳандозӣ кунем. ин як натиҷае мебошад ки дӯстии халқҳоро ба миён мегӯрад, дӯстии давлатҳоро, рафтуорро бисёртар муттаҳид мегардонад. варзиш пайвандгари дӯстист, мактаби матонат ва ирода аст. ҳар бозии варзишӣ на танҳо рақобат, балки таҷрибаи нав, сабақи ҳамбастагӣ ва орзуи фардои дурахшон ба ҳисоб меравад. бо чунин рӯҳия ва меҳнати пайваста ҷавонони мо бешак тоҷикистонро дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ низ ба тарзи арзанда муаррифӣ хоҳанд кард. то дидори дигар дар фазои варзиш ба ғалаба бошед.